Sağsınarı, men sүйüktүү балдарым. Мен сендерди көптөн бери сагынып, караңдан зорго таап келдим. Жакшысыңарбы? Ден соолугуңар мыктыбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Анда силер жакшы болсоңор, мен де жакшы. Жакшы окуп атасыңарбы? Жакшы окугула, жакшы окусаңар, бардык ийгиликтерге жетишесиңер. Мен да силердей кезинде абдан жакшы окуганмын. Анан кийин университетке, чоң окуу жайга өтүп, билим алып, ушул жердеги эже агайларыңардай мугалимдик окуусун бүтүп, силердей балдардан тартып, орто жогорку окуу жайларда сабак берип, иштеп, тарбиялап келдим. Менин да силердей балдарым бар. Аларды көрөсүңөрбү?
O baldarım, barsыңар mı? Varmış. O kayakta жүресіңер мұнша жоғалып. Келбейінлерден қаватырланып, қана жақынырақ келгілесе, мында жақын келгілесе. Ай, болды, көп айтыспағыла. Мына, ай, болды ше, тоқтатқыла. Мына, келгеніңерге да көп болып қалды. Ел туған болып қалдыңар. Бардығын үйрене баштадыңар. Оқуларыңар да оңала баштады. Бұйырса, мұнан да жақсы болады. Бешке оқатам оғай. Ой, азаматсың, азаматсың. Ай, тоқта азаматсыңар, ай. Жақсы оқатасыңар. Мен селерді ғана күтіп отқанмын. Мен селер сөйлесіп тұрғыла. Мен селердің тамағыңардан хабар алып келейін. Бәрі болып қалса керек. Айтқандай, балдар қаққа жүрсет? You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. I see your eyes every day and every night, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Ayağa kursağım açtı. Hey, benim de kursağım ayağı yaş gitti. Bizge, ağaydım, bari ne jakşıkka ne edasın? Hey, var özüne atenimiz mi olsun çevirdi. Ondan başka bizlik gün bakma verir. Dostum, ve tahtına yapıyordum başında koydu. Şu şaharlar geleni, geçele kokun yok. Atamı sağındım, ayrıldım, dağlarımı sağındım. Hey, dur aytasın hey.
ayırdaçı, ayırda. Var zoktun, var. Bilesin ya dostlar. Abi, ayırda benim dostlarım. Vay çok koçum. Abi sen beni duralım. Oynayın lan. Çok oyna şu burada. Kuras. Ben de şu kendi oyunumda çağırdı sonum olsa gerek. Ne gerek? Abi gene beni çağıracak kızın yerde ayıldaca şakanlıktan çağırın hele ayılın hele yıkıyordum sonun hele olsa gerek. iPhone'um. iPhone. Hey, şarga ceteli şarga. Aylılarda hiç neyse çok. Tom, tala, taşkından başka. Cadı kalsa çapayı çırpmışlar. Hey lan! Sen ayıldın emindesin bilesin. Emindesin düşünüyorsun. Ayıl degen sonun. Ayılda bar yoktun, bar var. Ha senin şarın değil mi ne var? Şarda olur mu? Yemini görüp ötürası var mı? Var. Kanday gana kozduğun. Zangırağa ibarattan. Zuda uçkan türkün maşinalar. Koz parklar. Anan devesine. Anam da memnun. Anan da memnun. Oynaytırgan yerler abdal göz. Kalasa oturvalıp giyin onu türün kadar görürsün. Anan tülütünü turbağa muzuklasın ayıpayısın arı dostlar. Momentin. Ay bileyiz. Ayrılıklar bileyi de alışmayın. Kuras. Bu memnelek. Civan. Ayılıklar birliği olmaydı. Sen memnelek oradasın. Hoş ol. Sen ayıtkan şağırın dede. Biz ayıtkan ayırın dede. Ben ilk önden sok sonun bile. İlk önden sonun. İlk önden cırgal. Bilmem Ayton. Ayılımdı sağlımdı. Ketkin melek yarat. Ketmemeli gerek. Dur aytasın. Ayıl degen sonunda. Bilesin erbi. Ayıl ne gele göktüsü. Anan kadır barktusu. Anan ne gele mutlusu. Ulan ben borçum. Şimdi ne mi? Hani aytcan. Andayçı. Bilesin erbi. Ayında atı dene, küçüğü dene, adamı dene. Var mı ne uçtu da. Kulaktan öyle ayıpayısın beni. Ankeni, temelen bir içime var. Onunla bir içime çuval. Katlı kuykuçunun da. O yemeğe gelsin. Vay sen de kötüsün beyinden. Ne katlı kıyıkırandıktan ayıldım bari. Temelen çağatların tanısı ol. Durgula. Horoz kıyıkırada. Tanıdı kaldı. Yumuşak geçesini. Okuğa geçesini. Durgula. Horoz kıyıkırada. Horoz kıyıkırada. Şimdi ne? Çinili. Kuras. Dostum boşalıcı kanday sonun hele. Ne? Dostlar. Yemeği. Anteni bana büyük o şeyleri, tüm kalkan tabakların bana verişçi. 5 parmağın dele, yetin dele. Cada kalsa bağırdık tabakın türleri bana verişçi. Ben cır kaplarına ceydenem çünkü. Açtı. Aç dostum. Ne oldu yani? Sana tamam ayak olsa bu oldu. O şarda deliye ediyorlar. Turbayt, şahardacı. Men kırkırmayın, okuçlar benim studentlerim muhtap kalışar. Arabayı ağaya ceylini cime okuşar. Ayın olsa bilesin mi? Bari ne dur. Çoğu geçin. Kuras hoşlanmayan bitti. Allah boşanmaya bitti. Çok kızını yiyelim baştan. Kızıl yeri başlar. Kuras ayçı dostum ayçı. Açtı. Hadi ayçı dostum. Ay. Aç bayım. Kuras. Kuras ayçı dostum. Ekos çok okuyuş. Evet. Aç kızım. Yok Kuras. Kuras. Ay koyar ki. Kuras gel dostum ayçı. Kuras. Ay. Kuras. Aç bayım. Bilesin elde. Ben de gel. Doktorum benim. Anan doktor benim. Anan cücülerim benim. Şamalga düşken. Semene şamalga düşken memece bir şeydim lan. Bir şey de. Ay Kuras. Kuras oğlum. Memecemiş degenin yemliğe. Aldı gel. Alma, örgü, kaymolu, şapsalı, taza, kimika zat yok. Oldu
to'xtat endi. Huquq kelmay, ilan kelgan. Voy at, sen emmiga ilan kelib Voy, turibsan. voy. Ben de şu kurozuklaşma olmoqchi. Qanday so'lim olchu? Ben yaşam seninle soğan olsun. Ben yaylığa barçımın, yıpar ciddi günler, türün geçimin. Tandap kara. Ana, resmi, süt işçimin. Süt? O, işçi mi? en kızım sütle doyuyor. Dostlar ben kola şu aykırı şu oynaçımdan. En tekizgisi, gölgüden külge oğlum, sergaççı var. Ya dostlar, şu silerin yaşamlardan, men yaşam dele sonun. İyi, seni de Tamam. Men degen, kalmazsa, cada kalsam, büt bardık, şaşılık bardık tamakların üstünde, sütlerde, şorpalardan üstünde жүрем dostlar. Yok, bari benim yaşamıma çektik. Benim ne Ey, ben de geçti. Danazıklarda dürüm gana çeyleyisin. Beni danazık degenin dağın emniyeti. Ey, çağırdık. Aldı geçti. Arpa, buğday, tarım, şunları koşuladı buna. Birinci şey sen. Ey dostlar, anamdan açın. Gülüştün dağın doluğuna. Muğunday. Dağın doluğuna ise aşağıda olsa vardır aralaşma, koşulma, ılgava ceybesi, dura, ana doğru tavasına, cada kalsa, cuğuzasına. Koros bizde dili taza kan kaptalgan, kololca salıp dirden salıngan. Kanda gana daldı, kanda gana şirin. Oh, çinerilip kanayıp Çok. kaçır. Ha bizde degen tam kalbayını cıpçılan aç boydu. Cıpçılan aç buydu. Asiretli birbirden oralbay, birbirden salınbay. Ha bizde degen ayında çok uzun böyle muamildir. Karın yaşlı, çalıp koydu. Anan silerin tamakka karganda miňesi tap taza. Biz yedeli ayıldan oşulur dalıp gittik. Al gel bit. Al gel. Al gel. Talaş bağla. Uşu siler aytkan, tamaktalgan, siler aytkan, yılan açı dile. Buna ben jedim kaçırtın. Bu oldu doktor bulaşın. Bu evde. Eseren sayın, kolum çok, küçük barato. Kollarını septim, kaç. Yedin değil. Gittin değil. Hayır. At dostum Ay, ya, ay. aynacamadı. Kayda var. Sen kayda? Öyle hayır maket. Var bayzı var. Ay babam. Bu sagayım ne oldu? Vay Kayda orasın. gittin dağay. Gittin. Ayılma getemdi. Hop Ya koydu. getem deyip boton bu. Vay ayrılma gittin. Ova. Sağındı. Koy. Atasın. Koy boldu. Aylığına nege baratılın? Hayır bak. Dostlar varım, atama apama varım. Ben neçen aşağıda okumdu. Koy bulam. Anda sözü ekin çukpayın. Bu yerde kalıp bilim alsın gerek. Ilimdi olup çoğun okumuşta bolganında aylığına para veresin. Aylığından dele tacaysın. Cumuştan kolun dele boş oyalat. Mına, men bara albayla жүрем go. Barayın deyip, seni de kıyalbayım. Oşondan beri kança vaqt ötüp ketti. Neçen degen adamlar ötüp ketti. Oylap görsem, yarım kılımga çukul vaqt ötüptür. Ay kanday sonun adamlar hele. Oşa bizden hayırda daima dostlar böyle çok düşürür. İyi. Toylar baratılay, İyi. okçavatılay, Okçavatılay. okçavatılay. Hepsi resmi. Boz bolçular. Kança vaqt
Anken bu birlikte biz horozu göz öte sonunu biliriz. Bu öte sonun öte cırgal oyun. Oğlan, sonun oyun, Batek, doğru aytasın. Ey cılan, bunu sana düşündürüş, abdan kıyın. Sen düşünmüyorsun bari. Düşünmüyorsun. Hey dostlar, bizde dedi kızıklı oyunlar alttan kır. Bizde de toy var. Bizde de neymiş kırışmak düşüyoruz. Anam bizde ne kadar? Ulak çalıştığına çıkıyoruz. Anam, bana hazır rahat olsun ayıpladı. Stadyon troll adam dedi. Batek, burası. Futbol. Batek. Futbol. Ne? Söylüyorsun. Bir kurum. Bizde de aşağıda daima çoğunluk görür. Aşağıda olsa şağırda, eski veren eski süreçmekte, doğru gel korken, kulağıma bir mesele sallan, özlermeyin uzak söhbeti ölçüldü. Eski çok olsadır. Başta sinyal meseleler kaçıkmayken, tova çıkmayın. Başta tövle geçsem ne olur? Gaybetle arkasında işte. Kedi öyle bir tane var, içinde öyle cidi okalarında. Ve calakasa sokka diyenlerimle, takırla çünkü. Masalara, tursalara, kollarına sokak, düşmeyin, titkeşkeli. Bizde ayda, otlu olsak tanrıdan nendeyin. Eşek geçme çuzdu. Tuğla aytasın. Ayırda çık. Ayırda. Ayağı işte çüregen. Ana gitmeyin tamam. Ana şuyla. Ana düşmüyor. Kalk düştüğün de. Evde kalkaytasın. Kalk bayılır. Kaç anneler, kimi rakop, kaç anneler, at düşler. Kaydan kalktılar. Görmen de şeylerinde mahtarıyorum canına kalkılmasından. Abi! Ne ağzını nesin? Süt katıyor, etini geçiyor. Kurban olmayan oyunun çürüyor çıkıyor. Bak bunu Ya bu olmayı falan der mi kontu? Ben de oyunu olmayayım. Ekonomi bilgeğine bir veren köken. Yeltegen cahil olma, işte o tomağaş, büyük taş çünkü. Lan, Molga, silerge, siler mahtamat var mı? Taze tabağası tarca çünkü. O sana ne taşı verdin buna? Şunu ne? Sağdaş, şurada bağlı gel koken. Kollarına sokta çıkmaydı. Qandaysizlar do'stlar? Sokakta жүрсің. Do'stlar, men deganchi bir qizni aytib beraymi? Do'stlar, men degan mashinanichi, svetoforni qaramay cho'rqa pota qo'yim deb, anan burnimni qo'rqitib oldim. Bo'shatib bergile ma'qulmi? Bak oradan şartlı. Özgürlüğü karavaysın, ağanda koyup başına uğrat, kayıp yılasına, kollarına sokka çıkıyor. Sokka mokasçı alıyor, kadar bir tuvalet oldu. Tuğla aytasın. Bak karasak da o sokka çıkıyor. Gelesi o. Vay sen gelesi oturmaysın mı? Ayaklar gelesi oturmayın. Ne kelesi o? Vay gelesi oturmaysın. Yerine gel. Çurqaq жүгүрүп барып келген жерге биз моментти ордубузда эле олтуруп баарын бүтүрүп коебуз. Сотка дегенде дүйнө бар жокту барбы? Оюндун, кинонун түрлөрү бар. Дүйнөдө эмне болуп атат, эмне жок, баарын билесиң. Анан oyunun kızığına batkanda Cıvar dostum tur aytkan eken deysin. Oşanda göra uşittirsiyle böyle Neyse, kıyrak. Oşan bir sotkaktikten bir karavaysın mı? Başına töylüp gelmiş. Tuğla. Çurka var bu yakınız. Siz olacaktan da faydalı. Yayında açınlar. Baldarım, koy boldu. Açışpağla. Bağırın artkıla tuğra. Şahardıklarga şahar жақсы, айылдықтарға айыл жақсы. Ай, силер бірдікті болсаңар, шahары да, айылы да бірдікті болады. Құда сөйт тұтып, ынтымағырыз кешіктеу, ең негізгісі бақтылы болшат. Құдай силерді ошоға жеткізсін. Hırız geçti. Adem ben bilen dostum. Hırs geçti
дегенче баары ынтымакта биримдикте чоң достошуп жүрсөк ошондо республика болот. Туурабы? Туура балам, туура. Ошондо эмне? Балдарым, окуш керек. Окуш керек. Жөн эле окудум деп жүрө бербей, жакшылап окуш керек. Ошондо жетесиңер бакытка. Эмне кылыш керек экен балдарым? Балли, албетте жакшылап окугула. Жогоруда ат балам сотканы жактырбай атпайбы? Аныкы да бир эсептен туура. Сотка өтө зыян. Аз колдонуш керек. Кана балдарым, эмне кылыш керек экен? Такыр эле колдонбогула дебейм, колдонгула. Бирок күнү түнү көрө бербегиле. Бул ден соолукка өтө кооптуу. Az колдонуш керек. Кооптуу эмне? Кооптуу деген бул психологияны бузат. Психология деген эмне? Психология деген бул ден соолукка өтө зыян. Достор, бұл егерде денсаулыққа байланышты болса, бұл анда аң сезім деген нәрсе. Ооба. Достор, сілер жазғыла. Жазгыла. Азыр, ол телефон менен алектенсіңдер. Ол телефон менен алектенген болсоңор, анда сілердің денеңерге бүткүл микробтар келіп отырып, аң сезіміңерге, жада қалса ақыл есіңерге. Батик, ақырына қайтшы? Жетішпей жатам. Қол телефон деген өте зиянды нәрсе екен да, достар. Аң сезімге зиян келтіреді екен. Шашылбай жазгыла. Денсаулыққа зиян келтіреді екен. Жада қалса эмоциалды, ачуулуу, ата-эненин сөзүн укпай турган, кыжылуу кылып коет экен телефон деген. Өтө жаман, өтө кооптуу нерсе экен достор. Ой, кыскасы, кайсы жерде болбосун, сөз кетире албай, сабырсыз болуп каласыңар. Азырчы, телефонда чоғай. Азыркы тилмен айтканда, мошенниктер көбөйүптүр. Аларчы, үйдөн жатып алып, телефон менен мамилдер акча табасыңар деп, азгырандар көбөйүптүр. Ай короз достор, ал эле эмес. Чонтойдун бир бурчуна салып коюп, шаардын ал четинен бул четине алып барып эле берсең, акчанын астында каласың деп айткан. Акча? Достор, моунча чоң акча табасың деп, баягы аты жаман чөп бар го. Ошону билип билбей, анан канчалаган жаштарыбыз камакка да камалып жатышат экен достор. Достор, Кудай анын бетин ары кылсын. Достор, мен деле укканда баягы унаа болот го. Унаа менен көчөдө же болбосо мектептин жанына келип алчу. Эй бала, эй кыз, мен деген сенин ата-энеңди тааныйм, сенин ата-энеңди тааныйм, бер келсең десе биз албетте барабыз да. Анан кийин болсо жанына барсак болсо, мынакей сага момпосуй, мен сени үйүңө жеткирип коем деп машинасына деп алат экен дагы алып качып кетет экен. Ой, балдарым, ол соткасы деле жакшы окса болот. Ой, кантип жакшы болот. Сотканын таппаганыңарды кайдан табасыңар билесиңерби? Кайдан табабыз? Гезит журналдардан. Гезит журнал, мен билем гезит журналды кайдан. Бала бакчадан, мектептен, жогорку окуу жайдан, эң негизгиси китепканадан тапсак болот. Достор, мен деле гезит журналдардын, толгон токой журналдардын атын билем. Баткен таңы, Кызыл туу, Кыргыз туусу, анан Балакай, ушундай толгон токой жакшына гезит журналдар бар достор. Мен деле билем, мен Чалкар журналын окуп келдим. Анткени билесиңерби? Мага атам айткан. Балам, сен тукубай тукпатың бош. Саны жаксың, чыдамың жок. Шаарга барганда бизди сагынып чүнчүп кетесиң. Чүнчүп билесиң эмне кыласың? Шаарда жакшы журнал бар. Чалкан деген. Чалкан? Ошолорду окусаң, ошо журналдын ичинде кызыктуу нерселер бар. Анекдот, юмор, сатиралар. Сен ошолорду окусаң, мен ошо Чалкан журналды окудум. Ай балам, ал Чалкан жакшы журнал. Бирок азыр алсага болбойт ал журнал. Болбойт. Аны чоңойгондо окуйсуң. Достор, мен деле үйүмдө гезит көргөм да. Эмне эле? Баткен таңы деген. Достор, мен деле үйүмдө Кызыл туу деген гезит бар достор.
үйде де кесіп бар. Жетіген деген. Жетіген? Ооба, аны күнде мен моментин оқуайм. Атам оқиды. Биздин үйдө деле гезит бар, дарыгер деген. Ана мага апам кайсы бир журналды оку деп айткан. Балакай. Байчечеке! Азаматсың жыланым. Ошол Байчечекей силердин журналыңар. Андай эмнелер бар билесиңерби? Ağay, ben bilem. Bayçecheke. Bayçecheke jurnalında bütün de yaşlarga bizge arnalgan yomoktor, satiralar, canılmaçlar, tavuşmaklar. Arifmetikalık, matematikalık, 3 burçluk, 4 burçluk, barlık nersenin barı oşol Bayçecheke jurnalında. Ay azamatsın. Ошол Байчечекейди окуйбузбу? Оқимыз. Ағай, ең негізгісі айында шарда. Ей, достар, бір оқпесем не қылышыңыз керек екен? Жақсы, оқышыңыз керек. Надо маленько, крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Ягода малинка, крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Рано ради, девушка край, я может день, сплю уже 2. Рано ради, сказка моя, где же мой джин, загадал бы тебя. Реки в реках, ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Да ты хоть на луну, мне все равно. Ягода малинка, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Ягода малинка, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка, ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка, номер 1, сказка моя, где же мой джин, загадал бы тебя. Реки в реках, ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Да ты хоть на луну, мне все равно. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка, ой-ой-ой. Моя грустинка, ай-яй-яй-яй, ягода малинка, ой-ой-ой-ой-ой. Балдар, бүгін бізді құттықтап майрамымыз менен мектептің директори Мамажан Козбаев келген. Ошону бұл жаққа чакырып алсак, эмне дейсиңер? Жолдош директор. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин окуучулар. Биз бүгүн силердин урматыңарга атайын жомок каармандарын топтоп, силердин билим алууга өбөлгү болсун деп, жан дүйнөңөргө руханий азыктар тулаганы жомок алып келдик. Биздин жомок жактуу силерге? Ой азаматтар, урматтуу окуучулар, бул жомокто ушул силердин келечегиңерде билим алууга, улуу менен кичүүдү сыйлоого, айылдын өзүнчө, шаардын өзүнчө керемети бар экен. Жана мекенибиз болгон Кыргызстанга ар дайым ак кызмат кылган жаштар болуп чоңоюуга терең мааниси бар, тарбиялык мааниси бар жомок даярдалды. Биздин жомок силерге жаккан болсо, биз аябай кубанычтабыз. Биз менен бирге болгула. Биз силерди ар дайым театрдан күтөбүз.